Twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikira umunsi ku munsi, duhora tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Kandi aha kuri sheni yacu Umucyo Hambo, nkuko twakomeje kugenda tubibabwira, kugenda tubagezaho inkuru twiriwe tugenda tubagezaho buri uko igihe cyagiye gihita, hakomeje kugenda habaho impinduka. Twabasezeranyije ko tubagezaho amakuru yo mu karere. Uyu munsi inkuru yari igezweho yari inkuru ivuga ku mutwe wa M23 AFC. Murabizi ko imaze iminsi bivugwa ko igiye kwivana mu mujyi wa Uvira. Byagiye bihindagurika uko amasaha agenda ashira, bigezaho abaturage bo mu mujyi wa Uvira bigaragambya basingiza M23, bayibwira ngo mwidusiga, twe nimugenda ubuzima bwacu buragenda bite. Ariko mwaya masaha y'iri joro kuwa tariki 17 habayeho impinduka ko M23 iva mu mujyi wa Uvira, nkuko amasezerano yaduha yakomeje kugenda ayibasaba, babisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Bakomeje kugenda basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari na Afrika Yunze Ubumwe ko barinda uriya mujyi, ko badashaka ingabo za Wazalendo, FARDC n'ingabo z'abarundi, ntago bazishaka muri ya mujyi. Ariko mwiri joro ryo kwa 17 bibaye ngombwa ko M23 yubahiriza ibyasabwe mu biganiro byiduha. Ubu ngubu tuvugana yatangiye, ingabo zatangiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi ni inkuru yizewe, ni inkuru tugomba kubagezaho, kuko kwari kwabagejejeho ko M23 yamaze ikiri muri wa mujyi wa Uvira. Ariko ubu tuvugana ingabo zatangiye kuva muri wa mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira bawugiyemo kuva kwa tariki 5 muri 2025 uyu mwaka mu kwezi kukuboza. Nibwo uyu mujyi wa Uvira bawugezemo, bawirukanyemo ingabo z'u Burundi, za FARDC n'indi mirwe bafatanya, Wazalendo n'iyindi. Ifatwa ry'uyu mujyi ryateye igitutu ku buyobozi bwa FARDC, bwateye igitutu ku ngabo z'u Burundi, zateye igitutu mu buryo mpuzamahanga, bituma aha hantu habaho igitutu gikomeye k'uyu mutwe, ndetse bigera naho bagenda bavuga ngo ni ingabo z'u Rwanda ziriyo. Ibi byose ni ibivugwa byagiye bigaragara mu bitangaza makuru. Itangazo rero rya AFC M23 yabanje gushyira hanze kuboza, rivuga ko yemeye kurekura Uvira bisabwe n'abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bugamije gushakira umuti urambye amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuyu rero wa 17 ukuboza, ingabo za AFC M23 zatangiye kuva muri uwo mujyi. Ibi ngibi ubyumve neza cyane, kizi ngabo zatangiye kuva nk'uyu mujyi. Rero ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa abinyujije kuri X yagize ati ibikorwa bya AFC M23 byo kuva mu mujyi wa Uvira birakomeje, kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Mubyumve neza cyane ko ibikorwa bya AFC M23 nkuko babitangaje, kuko Bertrand Bisimwa yabitangaje ko batangiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira uhereye ku tariki 17, bizakomeza kandi birakomeje kuzageza ku munsi w'ejo tariki ya 18. Iyi ni inkuru ukwiye kumva, kuko niba waratangiranye natwe kugenda wumva uko
bino bikorwa byakomeje kugenda bigenda uku niko kuri uku ibi ni ibivugwa mu mujyi wa Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Turasaba abasivile gutuza. Ibi ngibi mu byumve neza cyane. Abasivile Bertrand Bisimwa AFC M23 basabye nubwo bagiye nubwo bavuye muri ya mujyi, barasaba abasivile gutuza, barasaba abasivile gutekana. Ni ngombwa ko batekana, kandi basabye abasivile gutuza, basaba abahuza n'abandi bafatanya bikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi, kugabwaho ibitero no kutongera gusubiramo intwaro. Ibi ngibi AFC M23 nibyo yasabye abahuza mu gihe yemeye ingabo za AFC M23 zerekeje mu misozi iri hafi y'umujyi wa Uvira. Amakuru ni uko ingabo za AFC M23 zerekeje mu misozi iri hafi y'umujyi. Ibi ngibi mu byumve. Mu itangazo riheruka AFC M23 yari yagaragaje impungenge zishingiye ku byabaye mu bihe byashize. Tubibutse ko mu bihe byashize bagiye bagira ibice barekura, ariko ugasanga ingabo za FARDC na Wazalendo n'izabandi bafatanya bakagenda basubira mu bice mu bintu turirekuye, bagahita ko bagenda babisubiramo. Ibi twagiye tubibabwira, twagiye tubigarukaho mu makuru yatambutse. Bagiye bavaza warikare, aho hose bagiye barekura ibyo bice, ariko FARDC Wazalendo n'indi mirwe bafatanyije ikagenda yisubiza bya bice bavuyemo. Aha rero ubyumve neza, niyo mpamvu AFC M23 yasabye ko ibi bice birindwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye, kandi bakarinda umutekano w'abaturage. Ari naho bagarutse babwira abaturage ati mutuze, mugire ituze, ariko bakagira n'ibyo basaba aba bahuza kugira ngo barinde umutekano w'umujyi wa Uvira. Rero aha ni ku Mucyo Hambo, turakomeza kugenda tubagezaho uko amakuru tujya tuyabona. Natwe twiyemeje kugenda tubagerezaho amakuru ku gihe. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, kora like, share, commentaire yawe irakenewe, kandi gufatanya natwe ni ibintu bidukora ku mutima. Turagushimiye. Shalom shalom, habwa umugisha n'Imana.